talo fantu talo follow radio Samoa le nei tai au. Ma lo le soifua lo mai o talo les wharaile. So it's a for fonga fetalai fo ya Winston Peters o no le trespass notice na tu ina tu iai e sa ia ma le palemene. O le trespass notice na tu ina tu ia Peters le masino me. Ona o lona si o le solo te e sa iai Wellingtone i le masino Februari. Ma o le ana toi ave tua i le aso lava na so ai. Ai ilu mo le whaamisinonga mā walunga na Nafi Wellington e na tau tino i le funga whitalai whaatau a whaatau tō i le vai aso nei. Adrian Nurafe. E le i tonu ma e le whetau i le whaonga o le malo si anga po le power o le funga whitalai na iai i lea taimi. Trevor Mullet e whaasai Peters ma le maota fono. O le malo si anga o tau tino le funga whitalai na se selo na apalaina. O le pui pui wha o le Trespass Act tasiva valu o. O le whaato e se le whawhitalai a Peters na sauno ai le tūtangi. O loo ia tū mā losi e whinau le nei mataa upu. E whai a ia masui o tangata New Zealand o loo whina wina. A lātou wai a te tau. Ma pui pui a whainga whaatea mo kalasi. O loo tālia nei le whai unga a le whaamasinonga mā walunga. Whaate ia tala wa sau o loo wa aile mā loe whaiti tia whai a o ngai tutono le atunu. Se i tau fiu fiai le a le paketi. Tolu afe se lau se fulu iwa whai a onga wa mana o le malo. Ia wha angata ala tau kona karate se i tau wha apalen yeile se fulu 2 miliona. E le o ato ai le pakete o le tau sanga wha le tupe lua afe lua afe lua tolu. O le wha fita auli o tu lai mai e tu sama reported TV tasi. O le ana to e fetu una i le malo polo keti ele i uma ona wha o ngā tupe na iai i le tau sanga lua afe se fulu iwa. Pei tae mai i lea taimi wa mai tawina walu i lunga tupe e mo o mia o na walu fo i lunga o lātou tau. Ma o lea ua lea lawai nei ma le paketi lea e wha uma i le wha ai unga o Juni o le tau sanga fau. I wha maumaunga e wha apea wa wha ai e le matanga luenga o a onga. I le mawhai e wha ai titia ia wano o whai a onga. Ma e ono le to e wha afo wai kona karate wha apiriota le umi lea na sainia. Pei tae ono o ne ia wano whai ngā luenga o lo pui pui e lalo maalienga ma le Juni. O le wasa waitala o le awheuta ngā i le matanga luenga ma le Juni. Ai ilungo tala le tio a New Zealand, o loo whaalia ia ni se o pulea o ngā lātou te le o sila fia lea suinga. Ai mai le Post-Primary Teachers Association, e le o fia fia le whai o lea tonu e au noa mani whaatala noanga. Ma o loo matua i mo o mia whaia o ngā nei o loo atu i lalo o le kahui ako scheme le e fesoa soani i whanau o le tusa ma le awhe valu se lau a onga ma e silia ma le se lau miliona tā lai whaatu pei le tausanga i tasi. A matalo ia i le sosuing o le awha alawi lo mai ei reporti o le COVID-19 le soifua malo loina. O le ana o le asonga fua i le asfareile. E sa wai reporti masani o lo tu ina mai i le tu lai tasi le awoli o aso ta i tasi. Ai tu mau pele anga i online i aso uma. O le a le to i tau wau fia i fo i reporti o lo tu ina mai. Wha mau maunga tau i tui pui pui o le COVID se ia vanga nai wha mau maunga online o le aiai pia. Le aisa wha asalanga o le tinana i atango fasila na whanau whai. E lua molianga o le wha o lima na moli ai le o solo fuo na molianga. I luma o le wha masinonga whai tū malo i Wellington e ananafi, ma ele o mawhai o na wha i lualo na ingoa. O le tina oi o le foster mother, ma e to a lua lana whanau tama na ia vaaya. O le lua afe sfuluiva na ia fasia ai le sfulu tolu tausanga, wha apea i ma le sefulu lua tausanga. Ona o le maua i le a onga ma le afi e tutu ai le tapaa. I luma o le whaamasinonga na whaelo ai, e le whai ngō nei whanau tama. Ma e ei fo ia a fianga na soifua mai ma ila ua e mafu ai, o na whai ngata o na le sao se upu. O le tali ai le whaamasino o le tāla sanga le loia a le tina o sa o loto. Na mafua le ilo na vave i o eino mōlianga ina ia awai ne i wha umi. O na toso le mataa upu ma a fiaila na whanau whai. Na manino mai ei fo i e moni e le tali e le tū la fono le sawai no whanau pei ta e se mataa upu e le whai ngō fie ma e le i lava fo i le lango ale o ranga tamariki. E fe soa soani ai le pito la au le tina. Nā mana ia fo e whaamasinonga le umi e whā tausanga le ana tausia i e lea tina lana whanau whai ngatā. O lea ti ngā ina le tootasi ana poi au ki lani whetaua i nai la au malosi. Te o leitu la iwa na pō le ana wala a waita a vale whale mai. Whaapea leo e anga i atu i Elizabeth Avenue i Papatoetoe. Ma e whaapeo se mata upu e a fiai la au malosi.
Na iai ma leo ngā leo i le po ato ana po i lea no fuanga, ma e wha au so e ngai le so. Tu whaatasia tala fau, le isi wa mōlia i le nei mata upu. Ma tala muli, ma whatiai ave ta avale taranaki i le tele o omo i lunga o le ala tele. O lo opisi ai fale whaipau. Ona o le mamafa o timu ngai lea vaenga le atunu u, ta ua mai ei le whaalea ngai na tele o le tau le awala. Ma ua tele i na afiai rims ma pa ua ta avale. I moli maui tala le tio ni usila. O le loloto tele o nei omo ua matua i whaalea ngai nai ma ta avale. Ma o lo moli maui se tasi ila na BMW lua afe lima se lau tala lea na iato e tutongi ina. E whaale le iai vaenga o ta avale o whaalea ngai na. Mai se tasi o fale pao i New Plymouth, o le tala lava fo i le e tasi wa moli mau mai. O le toa tele wanga i ato e toi whaale leia rims ma sui pau. Ai mai le pulenga le waka kotahi, e sidia ma le lua se lau telefoni na wala au atu. I le mata upu lava le nei le vai aso tālu wai. Ma o le ua tānu wai i tānu le tū mau. Whaatali sa i le leile tau, o na whaia leo le tātu mau. Ua sa wai fo i mal wha manatu, a vele ta avale fua i le tūlanga o iei le tau, wha apea i malungo le awala. Tala nao le nei tae au, manuia le nei aso.